like a Hellcat. Assalamualaikum and hai semua. This is my first video ni kakak aku Bibi. So kami akan buat challenge makan marshmallow. Okay, untuk hari ini kami akan buat challenge untuk makan marshmallow. First kali kami akan main awesome. Siapa kalah dia akan makan marshmallow sebanyak dua dalam mulut. Tapi yang menang masukkan satu saja. Tapi kena sabut Chubby Bunny Challenge. Okay, kami akan mulakan. Kami tak tahu lah berapa round akan jadi masa ni. Jadi let's go. Sampai habis. Awesome. Menang guys. Satu, dua. Chubby Bunny Challenge. Chubby Bunny Challenge. Awesome. Belum habis. Menang. Satu. Chubby Bunny Challenge. Dua. Ya Allah. Chubby Bunny Challenge. Enam. Chubby Bunny Challenge. Menang lagi. Malang. Chubby Bunny Ya Challenge. Allah, kenapa aku termasukkan dua? Kejap. Chubby Bunny Challenge. Ya Allah, kali ni dua. Chubby Bunny Challenge. Mulut kecil. Mana muat? Memang kaya punya. Chubby Bunny Challenge. Sudah. Comel kan? Chubby Bunny Challenge. Chubby Bunny Challenge. Chubby Bunny Challenge. Chubby Bunny Challenge. Terus saja. Chubby. Allah. Okay. Pemenangnya adalah Bibi. Saja video aku untuk kali ini. So, video akan datang kami akan buat challenge, prank dan sebagainya. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Share dekat kawan-kawan, family. Jumpa lagi. Okay, sebelum tu, stay at home, stay safe. Bye.